Saudara, 46 orang tewas akibat serangan Israel yang terjadi hanya dalam satu malam. Rumah Sakit Al-Aqsa di Gaza menerima 46 jenazah warga Gaza yang menjadi korban pengeboman Israel semalaman. Di antara para korban terdapat pula 5 orang yang seluruhnya merupakan anggota satu keluarga. Beberapa orang datang untuk mengidentifikasi jenazah, mencari jenazah keluarga atau kerabatnya yang korban. Para pelayat berkumpul di halaman rumah sakit untuk mensolatkan jenazah sebelum diangkut dengan truk untuk dimakamkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Dana Kependudukan PBB UNFPA mengirimkan bantuan ke Gaza berupa pasokan medis dan berbagai obat ke Kota Khan Younis Gaza dengan waktu singkat yang diberikan Israel. Pasokan medis ini akan didistribusikan ke 4 rumah sakit di wilayah Khan Younis, termasuk beberapa klinik dan juga rumah sakit di Gaza bagian tengah. Here at the Central Drugstore, we're depositing supplies that will support 4 hospitals, including Nasser Medical Complex and other hospitals in the middle area and the southern part of the Gaza Strip. This is an approach to empower the hospitals to use the system that was already in place, but it's also to overcome challenges that we have consistently in accessing hospitals. We have difficulty getting clearance, we have limited time to access these hospitals, so by depositing to the Central Drugstore here, each hospital will come and retrieve its supplies and refill their pharmacies, their stocks, so that they can care for patients.